nitwa Twizeyimana Ishimayeli. Nkaba narabonye ishimwe muri TV. Nabonye message ya mbere ikiza mu Rwanda Revenue muri Tengamara. Bampaye ishimwe ry'amafaranga natsindiye. Mbona indi message iraje y'ibihumbi 169. Ishimwe nabonye narishimye cyane, kandi ikintu cya mbere nshimira mbwira abantu ni ukujya baza kugura bakaka fagitire kandi yuzuye. Nawe waryoherwa n'ishimwe kuri TV. Kanda akanyenyeri 800 urwego wiyandikishe. Ibuka kandi gusaba fagitire ya IBM igihe cyose ugize icyo ugura. Wibutse umucuruzi kwandikaho nimero ya telefone. Niba udahawe fagitire ya IBM cyangwa ugahabwa idahwanye n'amafaranga wishyuye, bimenyeshe RRA kuri WhatsApp nimero 0739 0080 10. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 3004.